abhisek bachchan le Aishwarya rai hi kumsang hi pasari khan anin neya nima sela alandanin an pahnih inkar hi athalo khop mai an inkar chungchang hi hunrei tak chunga tang to khan meeting event a hlo to tuna hian abhiseka social media lama che dan tharlam ber hian boruak aron ti sang le zual he actor hian in thenna chungchang social media lama post chu alike ane he post hi hena khandel walin a post ane chu thu post sa tarlan chu mangai na hi ol samte a engwanga top thu theinge ti chu ti hian chun zomin nupa hunrei tak chung loin nei to po tuna chuan kongshan an zo ta engin nge an du than na siam tur hian nora engwangin nge in then na hian mun sang tak achan in then na hi tu tan po ol sam tak ani lo achang chuan hringnun hi kan be se angin a thleng thin lo ma se kumtam tak omdun to hnuwa mi te hi anin then hnu hian engtin nge an om ti thu hi heti lai hian an nu pa hian in then na thu thang hi an pom le pom lo engma an soi lang lo he thu post hi mitam tak like tu zinga pakhat chu abhisek hi ane hei hian mitam tak na event a hlo ngal ti chuan he thu screenshot hi reddit lama po share zui ani le a comment po atam khop mai mitam tak chuan a chelamani an ringa chuti lain a thenin abhisek atan tu te chuan like satli aniang ama mimal chungchang ni lawang tin an soi thung Aishwarya rai hi anan ambani le radical merchant te in nei na khan abhiseka telovin anu fa in an kal ani Aishwarya yi ambani in nei na red carpet a bachchan chung ko member te telova red carpet azo wangin mitam tak nga event a hlo zual afanu aradi chuan a troi oma hei hi abhisek bachchan apale afarnu te camera ma anin pozo nu loka thilkheng ani ama ero chu video le thalak then khat in nei na changa alandanin Aishwarya le aradi hian abhisek chu anhuwa anzom vele a in nei na hun hi an mangtlang ani fans te chu abhisek bachchan laka hian an lung oi lo hle a anu pui le afanu ne na in post adu lo wang hian hei chau hi la ni lovin in then na chungchang thu Instagram ma post a like awang hian an lung oi lo zul hle in nei na khan Aishwarya le aradi chu actress rekha an belai mu ania thataka dongsongin anin kwa hei hian reilo te chungin in then na thu hla chu aron tinung le rekha hi bachchan chung ko ne na anin kar chet na chan hi ani theyangem mi zongzongin Amitabh Bachchan le rekha inkar hi athalauti an shavek ome an panhi hian in hlat takin anom thin hemi wang hian Bachchan chung ko hian Aishwarya in rekha an hai chu an du lo ani theya tuna thu thang ommek po hi hemi wang hi ani thei fans te chuan an chung ko boina bulpui ber chu rekha hi ani an ring Aishwarya hi Bachchan chung ko tenen an cheng ho to lowem hei hi zo na lian tak ania report atanga landanin Aishwarya hi Bachchan ina changin indanga ainson to a annu pa ero chuan la cheng du na anril ru ero asang to thung abhisek le Aishwarya hi kumsom paruk anin nei to a lowin thenta se abhisek Bachchan hi akopuin tun chau hi avoi khat kalsan na ani lawang Aishwarya ne na anin ton ma hian charisma kapur nen inzom na anlo nei to a ma se anin zom na hian reilo te chung chau a o ani Amitabh Bachchanan Aishwarya chu Instagram a unfollow Tunlai lo khan Amitabh Bachchan chuan Aishwarya hi Instagram a unfollow ti anma ni nga event tu te chuan an soi hei hian Aishwarya le abhisek hi anin then mai rin hel na lian tak asiam anu pa inkar hetia aboi tak view na chan nia an rin le chu abhisek anu wang hi ani
Jaya Bachchan le amo Aishwarya hi anin ngei lo view ni ome report atanga landanin Aishwarya hian anu laka tang hian ei lo na lian tak aron omna chan chu eidil hei muskil filma lulul tak anga achanwang ani heti lai hian anan ambani le radical merchant te inni na Salman Khan le Aishwarya thlak dun na chu a viral na sal thea maselan danin hei hi edit ani heti anga alar na chan hi chu Salman Khan le Aishwarya hian amain sulnu anlo nei dun to ti kan share theu kha atira anin ngai zon tirin abhisek hian anupui Aishwarya hi amangai ngal burumaya achan chu amei chamhu towa personality nei thaber ani wang ani abhisek hian anupui Aishwarya hi khovel pum huap celebrity ani chhoze langti chu angai tu ngai lo abhisek hian camera ma Aishwarya amangai jelan tir chu azak thin kum tam tak ani nei nuwa po zana chan tur ala om emni don nge Aishwarya chungchang hi soi adu lo zo ma se camera ma chuan atilangai lova anupui chungchang anzo chuan angoi dai zel interview na abhisek hi Miss World lo ni to pasal ni chu engchi nge ni anzota hetiang hian a chang ani Aishwarya hi nupui thatak mo fel tak le nu mo phurna sha tak mi ani tin a chang Aishwarya hi filma a hlotlin na ani lo pon khovel pum huapa mi riat a hlo na chuan omzia anei vak lo ama professional life ani awangin hemi chungchang hi engma asoi lang lo Aishwarya larna le khovel pum huapa mi riat a hlo na hian abhisek chu ati boilem lo aumzia chu he thu hian ati chen chu abhisek hi Aishwarya larna le mi riat a hlo na hian alom lo hle nei ti hi abhisekan ama thiam ein chan nan he thu hi asoi ve chau zo abhisekatan anupui larvio na chu mani insit nana man chu thilpa ngai ani rengem Amitabh Bachchan le Jaya Bachchan te phapa ani miawa Bollywood industry ya thil danglam te chiam atilem lo alandan moilo tak awang le ache dan thalo tak awang hian Bollywood ta abhisek hi alar ve tak tak theilo chuti lain Aishwarya hi Bollywood ta chau nilovin Hollywood thlengpuin star ani chausia interview na sangsanga abhisek hi Big B fapa ani lopon Aishwarya pasaltia inmer shetirna nei chin ania abhisekatan hei hi anin ommai chau nilovin soichet na anga hial angai thei ome pasal ani na angin atan chuan na ve view tur ani achan chu Bollywood lama aloti ve to zongjong po Bachchan chungko jingami ani wangchowa ti ve thei ani sia abhisek hi thilti pui poimo sangsanga photographers den anupa thalak dun sak andu lo changin Aishwarya laka athin rim thin hle Aishwarya hian zom ve turin asom thina mase abhisek hian adu ngai lo Aishwarya hian naw apai thleng puin Bollywood ta film ala changa achan chu achiet lo tel tel wang ani amaro chu Aishwarya po hian abhiseka career chu thei to pin angai to pui thowa apasal chu film thataka achan thei nan a fui thin sumle pa yang zong puin a support tha ema nupui thatak aniangin afam kim hle ama ero chu abhisek hian heng zong zong hi angai pui mo lem lova achan chu Bollywood lama ache chet em wang ani media ten Aishwarya angai sak bi krang chu athik ni in alang Aishwarya hi so zong zong le Bachchan chungko thlingin angai poimo ber ani reng thin sia abhisek Bachchan hian Aishwarya hi adu omna wang chau hian nupuya anei ni ne shave em nge thil dang zok ole engpo chuni se anu pa inka hi engtin nge aomzel don kan shelo nain athalam zonga engkim ain her be se photang